radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, ngizi zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023. Mu gihe uyu munsi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo wari uwa mbere wo kwiyandikisha kubifuza kuja mu matora azoba mu mpera z'uyu mwaka, abitavye ngo babaye bake. Mu Rwanda, Jean Twagiramungu yakatiwe gufungwa imyaka 25 inyuma y'ukwagirizwa ibyaha vya jenoside yakorewe mu cahoze ari prefecture ya Gikongoro, nkuko muza kuvyumva mu kanya. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yongeye amezi 2 ku kiringo ntarengwa cari catanzwe co gusubiza muri banki inoti nini zishaje. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Nongeye kubahikaze. Umukuru wa Belarus Alexander Lukashenko yabwiye BBC ko nubu afise icifuzo co kureka Uburusiya bugakoresha igihugu ciwe mu kugaba ibitero kuri Ukraine. Perezida Putin yarungitse ingabo ziwe guca muri Belarus igihe c'intango y'intambara kuri Ukraine. Bwana Lukashenko yavuze yuko ivyo nubu bishobora gusubira gushika, ariko ko Belarus itazoja muri iyo ntambara kiretse ubutaka bwayo butewe. Yahamagariye Perezida Biden kuja Minsk mu mugwa mukuru wa Belarus mu biganiro vy'amahoro na Perezida Putin. Umunyamakuru wa BBC mu gisata c'Uburusiya ariko avuga yuko bigoye kugira ngo uwo mubonano wabo ushobore kuba icibagiwe coco, ngo nukubona Belarus ishoboye kubabera umuhuza. Inama nshingamateka ya Norvege yemeye guha Ukraine miliyaridi zirenga 7 z'amadolari y'imfashanyo mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Ibi bikaba bigiye gutuma Norvege iba mu bihugu vya mbere bihaye imfashanyo nini ubutegetsi bwa Kiev. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije abashingamateka ba Norvege ku buryo bwa video link yise ubwo bufasha umuhango w'igihe kirekire uzofasha gukingira abanyagihugu biwe iterabwoba ry'Uburusiya. Aya mafaranga azotangwa mu buryo bw'imfashanyo ya gisirikare no gutabara abari mu bibazo. Kuva Uburusiya buteye Ukraine, Norvege yarungukiye cane mu iduga ry'ibiciro vy'amasoko ntanganguvu, aho yabaye igihugu ca mbere gishora umwuka wa gaze ku mugabane wa Buraya. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Israel yatangaje yuko igihugu ciwe gishigikiye ubudahangagwa bwa Ukraine mu mubonano wabereye Kiev na Perezida Volodymyr Zelensky. Eli Cohen yemeye kandi yuko miliyoni 200 z'amadolari azofashishwa mu gisata c'ubuvuzi hamwe no mu migambi y'uburyo buzofasha gutanga imburi hakirigare mu gihe hoba ibitero vyo mu kirere kuri Ukraine. Ariko nkuko vyari vyitezwe, nta mfashanyo y'ibigwanisho yemereye ubutegetsi bwa Kiev. Ingabo za Israel zikeneye kugumana imigenderanire n'Uburusiya kubijanye n'ibitero bishobora gutumberezwa na Iran muri Syria, aho ubutegetsi bwa Moscow bufise igisirikare. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tuje mu karere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko habonetse abantu bake baja kwiyandikisha kuzotora mu mpera z'uyu mwaka. Abategetsi bakavuga yuko habonetse abantu bake ku bibanza byo kwiyandikishiriza ko
muri ako karere k'ubuseruko aho abaharugwa mu bihumbi bishwe n'abandi bari muri za miliyoni bagata ingo zabo kubera intambara hagati y'ingabo za leta n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Kugeza ubu abagera kuri miliyoni 12 nibo bamaze kongerwa ku rutonde rw'abemerewe gutora mu gihugu kirimo miliyoni 100 z'abanyagihugu. Inkuru ya Emmanuel Igonza mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abategetsi batuza gatoki umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka nyirabayazana umubare muto w'abantu berekeje ku biro byandikirwamo abazatora. Mu itangazo akanama kigenga k'amatora kavuze ko ibikorwa byo kwiyandikisha byatangiye mu ntara indwi zo mu burasirazuba zirimo ya Ituri na Kivu y'amajyaruguru, aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba yirwanya. Izi ntara indwi ziyongereyeho abatora bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada nizo zibaye izanyuma mu kwandika abazitabira amatora rusange ateganijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Iki gikorwa cyatangiye mu mpera z'umwaka ushize kimaze kwandika abatora babarirwa muri miliyoni 12 mu bindi bice by'igihugu. Aya matora rusange aje mu gihe imirwano ikarije umurego mu burasirazuba bwa Kongo, aho umuryango w'abibumbye uvuga ko abakuwe mu byabo bagera kuri miliyoni 5 bakeneye inkunga yihutirwa ibiribwa naho kwikinga. Ingabo za leta zikomeje guhangana n'umutwe wa M23 wamaze gufata uduce twinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko bukaba bwarakomeje kuzahazwa n'imyaka myinshi y'intambara. Urwego rwa sentare nkuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka rukorera i Nyanza mu majepfo y'u Rwanda rwakatiye Jean Twagiramungu gufungwa imyaka 25 inyuma yo kumwagiriza ibyaha vya jenoside yakorewe mu cahoze ari prefecture ya Gikongoro. Sentare yavuze yuko Jean Twagiramungu yagiye mu bitero bitandukanye byagabwe ku batutsi bari bihishe mu bice bitandukanye bigahitana benshi muri bo. Jean Twagiramungu yari umwarimu mu ishure rikuru rya EAVE Kaduha, yarungitswe mu Rwanda n'igihugu cyo mu Budagi muri 2017 ngo aburane ku byaha vya jenoside, ibyaha wewe ahakana. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucana yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Jean Twagiramungu yari yicaye mu cyumba cy'urukiko ubwo umwanzuro ku rubanza rwe watangwaga. Urukiko rwavuze ko rwashingiye ku buhamya bushinja n'ubushinjura Twagiramungu bwatanzwe mu rukiko ku ruhare yakekwagaho mu bwicanyi bw'abatutsi ahantu hatatu hatandukanye mu murenge wa Mbazi, kuri komine Musange no ku kiliziya ya Cyanika, hose hahoze ari mu cyari prefecture ya Gikongoro. Urukiko rwavuze ko imvugo z'abatangabuhamya bamwe bemeza ko bamubonye mu bitero bitandukanye zifite ishingiro kandi zigize ibimenyetso simusiga by'ibyaha aregwa. Umucamanza ariko yavuze ko hari izindi mvugo z'abatangabuhamya zidashobora gushingirwaho kuko basanze zirimo kwivuguruza gukomeye no kutagira ibimenyetso byamuhamya icyaha. Avuga ko nubwo nta kimenyetso cyerekana ko Twagiramungu ubwe yishe abatutsi, ariko hari ibigaragaza ko yagiye agaragara mu bitero byagabwe aho abatutsi bari bihishe nk'Imbazi no ku kiliziya ya Cyanika haguye abatutsi benshi. Urukiko rwavuze ko barimo n'uwari umupadiri mukuru w'iyo paruwasi. Ikindi kandi ngo akaba yaragaragaraga muri ibyo bitero ari kumwe n'abapolisi, abasirikare n'interahamwe na bamwe mu bategetsi bashyize mu bikorwa uwo mugambi wa jenoside. Umucamanza yavuze ko ashingiye ku gikorwa yakoze cyo kujya mu bitero, urukiko rusanga hamwe n'icyaha cya jenoside amukatira gufungwa imyaka 25. Twagiramungu w'imyaka 49 yahoze ari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya EAV Kaduha. Mu rubanza umushinjacyaha yavuze ko yari umwe mu bavugaga ari kumvikana cyane mu gace yaratuyemo. Yari yarakatiwe gufungwa burundu n'urukiko gacaca rwaho yaratuye. Muri uru rubanza rumaze hafi imyaka 5 yaburanye hakana ibyaha. Jean Twagiramungu yafatiwe mu Budage aregwa ibyaha bya jenoside, ahafungirwa imyaka 2 mbere yo koherezwa mu Rwanda muri 2017. Umucamanza akimara gusoma icyo cyemezo, Twagiramungu yahise ahaguruka abwira urukiko ko akijuririye. Gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe ibura iminota hafi 20 mu karere k'ibiyaga binini.
ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yongeye amezi 2 ku kiringo ntarengwa cari catanzwe co gusubiza muri banki inoti nini zishaje. Ibi akaba yabikoze mu nzira yo gutezura ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga ahanahanwa mu banyagihugu biturutse kwisubirizwa ry'ayo manoti ashaje. Agashavu rero kakomeje kuduga mu banyagihugu barondera aho bokura amafaranga haba mu mabanki canke kuri za mashini ziyasohora. Nigeria bimirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Inkuru ya Chris Walker murishikirizwa na Jacques Nitegeka. Mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo mu gitondo cy'uyu munsi, Perezida Buhari yavuze ko ababajwe cyane n'icyo yise ingaruka zitari zitezwe zazanywe n'iyo gahunda inote nshya. Yavuze ko inote zishaje z'amanayira 1000 n'iza 500 zishobora gushumbushwa inshya muri banki nkuru y'igihugu cyangwa ahandi hantu habugenewe kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane. Yanatangaje ko inote zishaje z'amanayira 200 zitagikoreshwa zigiye gusubizwa mu mafaranga akoreshwa. Leta rero ubu igiye kugira ikizere ko iri jambo rya perezida rigiye kugabanya icyuka kibi kandi rigatuma hatongera kuba ibikorwa binyuranije n'amategeko kandi bihungabanya ituze rya rubanda. Ibyumweru bike bishize Abanyanigeria babimaze batoye imirongo miremire imbere y'amabanki n'imashini zifatirwaho amafaranga, mu gihe benshi batashoboraga kubona inote nshya. Ibi byateye imyigaragambyo kuwa gatatu igihe banki nyinshi z'abikorera ku giti cyabo zibasiwe n'imbaga y'abantu barakaye. Hari umwana w'umukobwa yatowe akiri muzima munsi y'ibihomoka by'inyubakwa muri Turkiya inyuma y'iminsi irenga 10 haciye nyamugigima. Umugwi ujejwe gutabara mu ntara ya Kahramanmaraş wakuyemwo witonze uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 17. Se wabo canke inarume bakavuga yuko yahobereye abo bantu bose umwe ababwira yuko atazopfa abibagiye. Nyamugigima yaciye muri Turkiya no mu gihugu kibanyi ca Syria, aho bimaze kumenyekana yuko bapfuye bageze ku bihumbi 41. Abategetsi bavuga yuko amahirwe asigaye yo gusanga hariho abagihumeka munsi y'ibihomoka asigaye ari make cyane. Imigwi igwanira agateka kazina muntu yagiriza leta ya Syria gushiraho indenzarugero mu biharuro by'abamaze guhitanwa n'iyo nyamugigima bamaze kuboneka mu duce igenzura kugira ngo yikwegere ko imfashanyo zituruka mu makungu. Urunani rw'amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'Abanyasiriya rwemeza yuko rumaze gusuzuma abantu 321 bapfuye mu turere tugenzurwa na leta. Ico gitigiri ariko ngo sico gitangazo kw'igitangazwa cikuba incuro kane ugereranije n'ico. Uwo mugwi umenyesha yuko abantu barenga 200 bapfuye mu turere two ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, aho imfashanyo ziva mu makungu zigoye cyane kuhagera. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Unaho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Nyirabazungu yiteguye gufasha Norine muri byose. Hagati aho kwa Filipo mu buzima bushya. N'urunana. Ego baba. Fili, uskona rinyobeye ibyo ugiyemo. Ndimo kugabira zira nkuko none ndimo gukora n'amasuko hano. Mana we. Ni biki se kutangaye ubude? Sinangaye ahubwo ndishimye Fili. Usko natekereza ko aha hantu nza kuhakora isuku nimugoroba mvuye ku kazi. None dore urahankoreye n'ukuri. Ahubwo niba hari n'ikindi wumva nasiga ngukoreye ikingwire. Banze ngikore mbere yuko njya gufungura butiki.
urumva hari ikibazo keretse hari imyenda y'abana itameshe ariko yihoreye ndaza kuyimesa nimugoroba. Oya isige hafi nawe ndayikumesera nta kibazo. Koko se wowe jya ku kazi ibyo bindi rwose ndabikora sheri. Mwana we uranshimishije pe. Ahubwo se sha izi nkoko ko mbona zamaze kutubana nyinshi bude, ndabona zitangiye kuba ikibazo n'ukuri. Zatangiye kurenga ubushobozi bwaho ziba. None se ubwo dukora iki? Hanyuma se uwagiriza agurisha hagasigara nkeya bude. Oya we ibikoko byacu ko byari bimaze kuba byinshi bishimishije koko. None ko zatangiye kuryana kubera ko ziba ari hatoya, urebye wasanga rwose zitanahaga. Wenda twakwagura aho ziba nyine n'ibyo zirya tukongera ibiro. Uguze iki ibyo bisaba? Ubwo twasaba nyir'inzu uburenganzira akaduha twagurira ibiraro byazo. Ayiwe none haba ari ku ishuri baguhamagaye ko wakererewe? Reka sine nakererwa haracyari kare, ahubwo ndabona aranyese. Muvugishe nawe ngiye mba nkora amasuku hano hose. Alo ubudeye bitese? Ni byiza shanye. Wageze ku kazi se? Oya maze kwitegura ngiye guhita ngenda. Ko ngushaka se? Ngira nta kibazo ndagenda tuvugana. Oya sha ndashaka ko tubona n'amaso ku maso. Nibyo ni ibiki se ushaka ko tuvuganaho we? Wapisha sinabikubwira kuri telefone, uze kunshakira umwanya duhure n'ukuri ndagushaka. Ni ibiki ushaka kumbwira utambwira kuri telefone ra? Ego baba mpenyera abazungu. Ego Karamerangwe. Ibyo bihuru urimo kubikora nk'iki muri iki gitondo ra? Ahubwo nawe mbwira ko mbonye uturutse aho ngaho mu gikombe se waruvuye gukora ikira? Harya ntuzi ko mpagira umurima nyirabazu? Reka da. Yego ko nyirabazu. Karame. Ibi byatsi wahize. Ntubibona se? Mvuye guhamura. Uyu muti sinsanzwe nkuzira. Nibyo se? Ahubwo se wamurinda utwite nyirabazu. Uyu muti konzi ko twajyaga tuwunywa dutwite. Aha ni umuntu wawuntumye da. Ninde utwite? Ni umuntu yewe. Inde nyazo. Aha mbese ko nawe ugira amatsikora. Yewe ereka ni wa mukazana wanjye umugore wa Karemera aratwite. Yego ye koko se? Yego uyu ni umuti rero w'ifumbi nyine mvuye kuwuhamura ubu mu mezi make ndaba mfite akuzukuru da. Yego mama. Niba nawe mayi naho se njyewe yewe nyensi wanjye wagira ngo sinzi icyo atekereza rwose kandi ra nakagakobwa ke ka rupesu ubwo nako nikakihaba. Ariko wa mugani kubera icyo nyesi ntacyo yibwira arangwe. Ndabizi se wa mubyeyi we. Ahubwo se nkubaze nyabazungu. Ndakumva. Inda ya Norine ifite amezi angahe? Ntiyaje aho ngaho uvuga ngo Karemera azanye umuyaya utamushaka none dore ibyishimo ni byose nyabazu. Byihorere ntabwo uzi ukuntu nari mpangayitse kubera Karemera arangwe. Uzi ko ari uko ibyo umubyeyi atekereza byose atabivuga. Hari n'igihe nigeze gutekereza nti none umwana wanjye intama yaba yaramukandagiye nyawe. Rabazungu none. Maze rero nkubwire rangwe. Uramenye iyo nkuru nkubwiye yuko nari natwitumire. Ntirizagucikira ngwe. Nukuri wiriya uranunguye pe. Kubera ko nje kugusura se Dona. Hari ubwo se ubundi twaherukanaga wiriya? Cyakora byo ntitwaherukanaga pe. Hari hashize igihe kirekire. Ariko buri igihe cyose mba ndi kumwe nawe mu mutima wanjye. Nuko wowe utabizi. Ngwiki? Nukuri nguhoza ku mutima pe. Hoshi genda. Kandi wangira ngo ndakubeshya. Nukuri niko bimeze Dona. Ariko ubwo igihe gishize nakubona. We nta nubwo ujya gusenga ngo nibura duhurire no ku rusengero. Shamba ndi gushaka ifaranga. Ntubizi se ko ndi umunyonzi mwana kandi nanatangije n'ikinamba. Ndabizi. Mu minsi mike inshallah nzaba maze kuba umukire. Ubu rero sintinda.
ngo iki waruje kurahura se? Oya nyine ncunze papa wawe nyine agiye ku kazi kuko rero nari maze guhura na Nyiraneza mbona ko agiye ndavuga ati reka ninyabye tube twiganirira. Nukuri urakoze William. Hanyuma se iki mwana? Uribuka ko umunsi w'abakundana wegereje? Ndabyibuka ariko sura yumbariza iki kubizi ko nta mukunzi ngira we. Shwi njye sinari nageze igenda nabyitinyira. Ngo iki nese ubwo utegereje kumera amahembe? Nyine ntegereje ko nuziza imyaka yo gukundana. Ubu si byabaye ku nshuti zacu Petero na Mutesi si isomo rikomeye William. Nshobora kwibeshya ngo ndakundana nkaza guhora n'ibyabaye kuri Mutesi. Ubwo koko ibyo bibazo nabikwiza hehe? Hanyuma se uhora mufite muzishimana kuri uwo munsi William? Ubu hari n'Imana ufite nshaka kumuha. Ego man. Akira ahubwo. Ego ko. Njyewe se? Akira envelope harimo impano nakugeneye mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'abakundana Shaudona. Mana we uranunguye n'ukuri William. None se ko mbitinya ibyo gukundana ntanabizi? Oya nta kibazo wakira impano. None se ngewe ubona nsanzwe nkora ibyo gukundana? Gusa sinshaka ko abandi basore banyirataho ngo bafite abo bakundana ntawe mfite kandi naragukunze kuva kera twigana. Kandi n'ubwa mbere ngiye kwakira impano n'ukuri. Ubu se harimo iki we? Nyine urakimenya nufungura. Mana we aha ariko se nk'ubu ko njye nawe tutigeze twemeranya gukundana kubera icyo impano ya Saint Valentin we. Ntuyishimiye se? Ndayishimiye pe. Reka ndeba ahubwo harimo iki William? Wambwiye ko mfite ubwoba bwo kuyireba. Sinkubwiye ko ariyo mpano ya mbere nakiriye mu buzima bwanjye. Yego baba. Ko murusa n'ufite ikibazo nuri? Oya nta kibazo mfite pe. Aracyambonamo umuntu mubi se mwana we? Oya. Humura ndarasobanukiwe rwose. Sinkiri wa wundi wabirya bihe. Kandi urabizi we na Karemera mwasabye imbabazi ndazibaha. Ubu nta kindi kibazo rwose. Yego ndabizi. Kandi n'ukuri muke nako mbabarira naye byari bincitse. Nta kibazo mfite. Nuko rero endakira. Ibi ni ibiki se bipfunyitse muri uru rukoma ni ibiki nako mabu? Ni umutwe w'ibyatsi navuye kuguhamurira. Ugenda uvugute mu mazi unywe. Ni byiza ku mugore utwite n'uw'ifumbi. Nibyo? Reka ngomba gukora ibishoboka nkakuba hafi kugira ngo uzambyarira kuzukuru kazimanyabo. Mu minsi iri imbere rwose nzagushakira n'undi. Maze tuwusekure tuwusabike ujye unywa buri gitondo. Nuko murakoze mabo. Nubumara uzambwire njye kugushakira undi nk'uwo. Nta kibazo. Mbese wabonye ko nakuzaniye imboga za dodoma? Yego ko. Nibyo? Ntabwo nari nazibonye mukecuru. Ubwo nazo rero ujye uziteka. Imboga ni nziza. Urakoze cyane. Ariko uzi ko ku kigo nderabuzima muganga yari yambwiye ko mfite ikibazo cy'amaraso make ngo ngomba kujya nihata imboga rwatsi n'ibishyimbo n'imbuto ndetse n'ibikomoka ku matungo. Nyine ujye ubyitaho. Hariya mpafite ibinyomoro nabyo nzakuzanira mwana wa. Yego. Kandi uramenye nta mugore utwite ngo ajye yirirwa birata. N'ibanga ry'umubyeyi ma. Yego nanjye nzajya mbigira ibanga. None se ubwo ninjya kubyara nzabigenzanya? Uramenye uzabyarira hano mu rugo. Nzakwibyariza urumva? Kubyasa ndabizi sindi wa none di. Nukuri nawe wisetsanye. Nukuri njye sinabitinyuka bude. Reka ngende turabonanye rero. Ntese ubwo ugiye nkubwiye icyo naguhamagariye kuva mu gitondo kuko bude. Nagize ngo nibi twaganiragaho washaka kumbwira. Kagenda. None se niki kindi wanshakiraga we? Hari ibintu nshaka kumenya neza. Ubwo rero nashakaga kubikubazaho kugira ngo ngire inama cyangwa se unabimfashemo. Ni ibiki se? Nundi mushinga urimo kwiga ushaka gukora? Wabona udashaka gushinga ishuri ukanyera akazi? Oya shava mu by'imishinga ntabwo ariyo. None se nibyerekeranye n'iki? Cyangwa ni gahunda y'imikoranire na kiriya kigo nigisha ukaba ushaka kubincisha? Oya ariko nawe. None se ubwo ni iki kindi? Okay, nk'umuntu w'inshuti yanjye reka mugisha inama. Nyine umbwira uko wabigenza. Nguteze amatwi. Reka tuvuge ko hari umuntu w'umuhungu. Mbese
wa wundi wubaha cyane, wa wundi wubaha ariko wubaha nyine wajya kumva arakubwiye ngo arashaka ko mukundana, mbwira ari nkayo wakora iki bude? none se we ibyo urabizi mfite umugabo, nta muntu n'umwe wambwira ibyo bintu ngo mutege amatwi rwose. Nyine ubwo ndimo ndavuga nyine wishyire mu mwanya wanjye nyine uri celibateri. Mfasha, ahubwo se hari uko bisanye? Uzi kumva umuntu agusaba urukundo? Donc wari umwemerera? Ndi celibateri? Nari umwemerera rwose. Ariko rero nukubanza ugashishoza neza nyine kugira ngo umenye niba uwo muntu ari serieux kandi koko nta wundi bakundana. Otherwise hari igihe yagutura mu mutego, yabona ibyo ashaka akagutera akadobo. Ni bosi wawe se wabiguporopoje we? Ariko Sidona, mbara umbwire koko. Ibi ni ibiki? Aha. Oya mbwira. Ibi ni iki? Ako sisi nkubwiye ko ari impano umuntu yamaye koko nyirane. Ariko tekereza n'ukuri. Ubu uyu muntu waguhaye impano y'isuti itukura n'agakariso k'umukara koko. Ariko ibi bintu by'impano sicyo bivuze koko Dona. None se nakanga impano. Ariko mwuka byarama. Do. Aka gapapuro se ko wari wakabonye? Yego koreka turebe. Usiko nta nakabonye we. Ngo mbera Valentine nyumvira ariko koko Dona Karame, uzi ibi byo gutangira kwakira impano z'abahungu zaho biganisha yese nyirane. Ugomba gusesengura muko ubwo uzi ko impano ishobora kuba urwitwazo rwo kugushora mu ngeso mbi. Njye ariko nta wanshora mu ngeso mbi nyirane. None wamenye waguhaye impano y'isutiye n'ikariso by'umukara n'umutuku yaragamije iki? Ariko n'ukuri n'umuntu w'inshuti bisanzwe nyirane. Umuntu w'inshuti bisanzwe se ugushatse kuvuga iki? Nta birenze nyine kuko njye byo gukundana ntabyo nzi, nabimubwiye. Aha, ariko ubundi kutamumbwira uwo muntu wabiguhaye ninde? Ako subwo ubundi kucyo ushaka kumenya cyane nyirane? Ndashaka kumumenya nyine. Erega we ubu sindi umwana, ugomba kumenya ko bitangira ku tuntu duto nk'utungutu tw'impano bikarangira ugomba kwishyura ibyo wahawe. Uzi icyo ugomba kubyishyura? Okay, basi reka iki kiganiro tukireke tuganira ibindi. Oh yes. Oya, njye ndashaka kumenya waguhaye impano. Ntugire ngo ndakurekura utamumbwiye. Nakubwiye ko ari umuhungu tu. Nyine wambwiye ko ari umuhungu, ariko uwo muhungu ninde? Yitwa nde? Ariko mbabarira n'ukuri. Ariko ubwo ziko ari ubwa mbere nanjye mbonye umuntu nk'impano nyirane. Wazihawe nande rero? Ariko ubwo waretse. Okay. Urabizi Dona? Niba utambwiye waguhaye izi mpano, ngiye kugenda mbyereke Papa Samuel, ubwo ni urabisobanurira neza. None ndapfuye mana yanjye. Niko bimeze nyirane, nukuri mbabarira ibi bintu Papa Samuel ntabimenye. Nyine nukomeza guhishura uwo musore amaherezo arabimenya. Mbwira ninde wabiguhaye kandi uhita unabimusubiza. Donatari kurate muri ya nkete ya mukuru we arabasha gusubiza impano yese? Wowe se wamugiriye ihe nama? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu runana nibo rero basozereye ikiganiro cacu cuno munsi. Twabwiye yuko mu ntara zo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo uno munsi ariho batanguye kwiyandikisha ku bazoja mu matora azoba mu mpera z'uyu mwaka, ariko abategetsi baho bakavuga yuko ababonetse kuri uno munsi bari bakeya cyane. Kugeza ubu miliyoni 12 nizo zimaze kwiyandikisha bashasha bagiye ku rutonde rw'abageze gutora, mu gihe ico gihugu giharugwamwo abagera kuri miliyoni 100.
kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka mw'ijwi mwariko mwumva Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemwo BBC Gahuzamiryango, mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.